ngasi numida waram phongkiba tongan Manipuri sifungsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maroibi ipausing miyamna thamjage hanbada kangleipaki mairadagi lakusarga speaker thoksum Satyabrata ngasi numidang waram kanamati yaudana masa mathanta Delhi da Paisinkhre Manipur Rajniti gi Ahongba ma lakpa yana leiri mamang sa English ngani ka kungo humdurgi me ahumdigi hauna koki narco terrorist Manipur gi apun me saktam thugairaga separate administration tanana bagi dama akan ba lalausa thaduna lakliba si central government amadi Manipur government na loishinna bo hona bangam dabadigi February tang taraga humdurgi numidang waram da Manipur legislative assembly bu mathau tawduna thamlaga Manipur president rule salaiduna Intimated suspension thamjinduna leirakhibani ngasi phawba BJP gi MLA singi marakta amatu oina punchinduna lusingba ama khanduna anawba lengak semba ngamduna haujiksu leiribani adubu saira sida ngasi numidang wairam pung 5:19 rom taba matamda Manipur Legislative Assembly gi speaker T Satyabrata mathanta Delhi gi damang imphal thadokre Pauksesna phongba paugi matung ina di maki khongsana sida kanaguma amata loina khide duga maku Delhi gi lusingba singna kaurak pra haibasu asingba khangma ngamdri mamang thagi taraga humdoida Manipur president rule thamgraba matung da ahan boina tha sigi amada Union Home Minister Amit Shah na share lawduna Manipur gi security gi phibam review tawbagi thabak pangtokre maduge phal oina tha sigi nipandagi mahoksagum national highway ani habadi Imphal Dimapur lambi amadi Imphal jiribam yauna lambi punamakta miyam sangthok sangsin tawhongadabani haiduna Amit Shah na phongdokhibani loinana maki waphamasi mari leinaba Minister sing amadi official sing na thabak oina pangthokna basu khangankhibani masigi matungna Union Home Minister na Manipur gi oina BJP gi MLA sing amata kauraktuna wari sanasi haiba leitri pausin hai hauju Manipur BJP gi MLA sing amat oina sungshinaba ngamdana leiriba Chief Minister oigani haiduna misang khomnariba kaya amasu leiribani hanagi Chief Minister N Beren amadi BJP gi President Sarda Devi na lusingba amamam oibigi haufam thokpa thaudang adu lauduna amatu oina BJP gi MLA sing amatu oina punchindana ba ngamdana leiribani hanagi Chief Minister N Beren amadi BJP gi President Sarda Devi na lusing amamam oibigi lokhom thokpa thaudang adu lauduna amatu oina BJP gi MLA sing amatu oina punchinaba ngamdana leiribani adubu saira sida speaker Satyabrata na karamati yaudana ngasi numidang wairam Delhi da Paisinkhre si athri yamna lei Speaker Satyabrata da anawba CM oina hapnabagi lalong ama satharakpa oigani loinana Delhi gi lusingba singna suma khoina lawrakliba phireba si Manipur gi yaifanabagi damaktani maduna BJP gi MLA sing punamakna Satyabrata bu sagotkadabani haina khangalakpa yai haina thajanari magna Delhi da sangsinkiba si Delhi gi lusingba sing haibadi Prime Minister Narendra Modi gi yathang matung ina Union Home Minister Amit Shah na Speaker Satyabrata bu kauksilaga kupna wari sanaraga anawba BJP gi lenga ama semnaba thaurang torakpa mali haina su Rajniti nainaba kangbuna phongdorakli amaromdana Moreda laiba security force singi ising supply tawba tanki gari koki sing hijack tawkhibadu ngarang phangkhre Border town Moreda koki khulai paibi sing hijack tawduna pukhiba tanki gari du tha taragumdoirom lotsinduna thamluraba matungna ngarang security force singna thibu humbigi thabak sathabada haulen phaidigi phangmangamkhre phangmangamkhraba DI Tata ising tanki edu phibam yamna sokna leram thenaki gari edu gi tanki gi mafam kya ra nongmai maru kya kapsilambadigi hoduna leramba thenaki hari water tanki gari asi mamang sahi English ngani ga kunga mari da Moreda leiba Manipur state forcing da ising supply toramadigi ising tanker adubu tharakiba Muslim masa anibu Moreda leiba security forcing da ising phangali haiduna pharaba matungna tamthina phukibane loinana water tanki gari edu koki narco terrorist na tha taragumdoi chupna lusinduna thambadigi ngarang more border town gi mafam khara da security force na coming operation sa thabada haulen phaidigi phangmangam kibane hari pausin hai water tanki asi hijack tawduna pukhibada sienaba koki terrorist ngasi phawbu masakhang mangamdana leibadagi fagatuna ain goeba sairak piba ngamdana leirakhibani haidina su pausida makhatana phongdorakli amaromdana tuan police station mapan khulai kaya marom fikhatnarakri Manipur gi sing amasum tam ani makta leiriba tuan police station kya da ngarang phawbur khulai kaya marom khusinakri haidi ngarang khulai khusinakra police station singa duri Chusampur PS Chusampur district Thawal district ahum supa IRB Thawal police station SP Thawal district Imphal East district ki Hengang police station Yangpopi police station Porampat police station Lamlai police station Bisnupur police station singwadi haidi police ki pausin hai ngarang Chusampur PS ta tuan khulai singaduri India na saba DBBL ani
magazine ga konana .303 rifle ama magazine ga konaba SLR rifle 7.62 mm ama magazine ga konaba .303 rifle ama M4A4 carbine US na saba caliber 5.56 magazine ga konaba carbine ama magazine ga konaba local made Stengal ama magazine ga konaba .303 rifle ama maru manga local made pompi oho magazine ga konana .303 gi semdoklaba rifle ama apikpa semdoklaba local made pompi ama madi kapiyari be maru taruk sajar ga loinana walkie talkie magazine pons pads mari .303 gi live round mapan local hand grenade ani ne hadi amaram Thobal district ki ohum supa IRB gi khangabok amadi Thobal police station kusina khraba khulai sing adudi Italy na sab magazine ga konaba 9mm pistol ama magazine ga konaba country made 9mm pistol ama magazine ga konana .32 local made pistol ama Insus LMG gi magazine ama Insus rifle gi magazine ama double barrel ama single barrel local made ama but yaudaba double barrel ama 32 hand grenade ahum kap yariba drone bomb ama 38mm cartridge lover bullet ani walkie talkie set manga plate yaudaba BP jacket taret multi magazine pons ama ankle boot amasum riot seal ama amasum helmet BP taret single barrel cut life mapan well bell ama .303 CTN cartridge life nipan cartridge 9mm bolt life nipan cartridge 7.62 into 39mm SA bolt life kuntraga taruk cartridge 5.56 mm ball life taraga mathoi cartridge 303 CTN blank round life and 6 amasum smoke normal amani hari SB Thobal district kusina khraba khulai singa duri magazine ga loinaba SMG carbine ama magazine ga konaba SLR ama 36 hand grenade ani tear smoke shell soft nose amanga BP plate ani BP helmet ama BP base ahum military belt taruk PR camouflage tiger ani camouflage shirt ani camouflage P cap amani hari Imphal East District ki Hangang Police Station kusina khraba khulai singa duri magazine ga konaba 9mm pistol ama 36 hand grenade ani magazine ga konaba 5.56 mm Insus rifle ama 5.56 mm Insus ki ammunition mangani hari Yang Popi Police Station Imphal East District kusina ki khulai singa duna 81 mm motor bomb ama 36 hand grenade ama magazine ga konaba SLR ama pompi bomb mari Eastern anti riot manga tear smoke shell soft nose ama smoke grenade ama 7.62 ammunition tara amadi helmet amani hari Imphal East District ki Porampat PS the kushner ki hari ba khulai singa duri .32 gi pistol ama Eastern grenade ani .32 gi light front ahum BP jacket ani amadi BP fiber plates ani Imphal West District ki Porampat PS the kushner ki hari ba khulai singa duri .32 gi pistol ama Eastern grenade ani .32 gi light front ahum BP jacket ani amadi PB fiber plate ani ni rifle ani magazine ga konana .32 gi country made pistol ani 36 HE grenade ama .32 ammunition ahum 12 launching manga 12 bore ammunition manga ne heri amaromda Bisnupur District ki Nambol Police Station ngara khusna khre hari bu khulai singa duri SBBL gun ani DBBL gun ahum cartridge kuntra BP jacket taraga ni thoi BP plate taraga nipan helmet taraga humdoi side bag ani 7.62 mm ammunition ahum asangba masugi khongrau taraga mathoi camouflage foot shot ani olive green gi jacket ani charger ga loinana walkie talkie mari khungup taruk 5.56 mm gi ammunition yankhai ni hari Amaromda Mars ahumda Geneva da pangthoklibi human right ki mifamna Manipur thoklibi hingsa gi thawdok singi wafam sing puthokpara taramna okre Manipur thoklibi hingsa gi thawdok sing amasum paktaknana lanjena duna leiriba issue sing sida miyeng sangnaba United High Commissioner for Human Right Oscar takna satliba tha siki ahumda Geneva da pangthoklibi Human Right Council gi yankhai palak suba session da pukatkiba wafam su Human Right Alert HRA na taramna okli HRA gi Executive Director Bablu Loitongbom na thadorak pachirol amada session aduna hauzik thokliba muknaba amadi tokhai tabagi phibam asida peace building amasu human right ka yumpham oiduna issue singa sida miyeng sangnaba pukhatkiba si international level da high commission asigi khwaidi gi nobu khongthangni India gi democracy amasu mari leinaba
institutionꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ, ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ, ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯐꯖꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ NH ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ꯫ TSE ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 22ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯛꯂꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯗꯥꯎ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯄꯤꯛꯁ ꯊꯥꯗꯧꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯪꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 9ꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯡ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ KCP PWG IDPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ KCP ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯋꯥꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ PRO ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯩꯆꯠ ꯂꯝꯇꯥ ꯊꯥꯒꯤ 15ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯃꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ KCP PWGꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯃꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯊꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯈꯤ ꯑꯃꯧꯗ ꯇꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯪꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯃꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯩꯀꯩ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ KCP PWGꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯔꯤꯕꯝꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯃꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯃꯩꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯕ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌా ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ KCP PWGꯅ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯛꯅꯣꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ MPCC ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯤꯝ
Politicals appointment tawduna khankiba Manipur High Court ki Advocate General Loktak Development Authority ki chairman yauna tuan political appointment na khankiba employee khudima popular government leitabana maram oiraga resign tawpham thui masana khangna resign tawdrabadi mari leina authority ki miyoi singna mi yengsang bi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki legal department ki vice chairman Advocate Ravi Khan Fungdurakli Imphal BT Road leba Congress bona pangthokiba pawgi mifam amada Ravi Khan Fungdorakpada Manipur hana ex minister N Berena February mapan resign tawkraba matung February 16 dagi president ru lakre hausu Manipur popular government ama leitre MLA sing maming khakti gi oina leirabani department khudimak politicals appoint khalamba sing maru oina statutory body amadi government undertaking sing adu masa masana political post adu dagi resign tawpham thokpani resign tawba kharasu yoram lagani thajai amasum Temple of Justice ni khanariba Manipur High Court leba Advocate General gi postu political post amani Constitution gi Article 365 ki makara lengak tu gi thauza leiringai matam phawba oigadabani Constitution gi matung ina N Birena Lusimu government adudi February mapan resign tawbuda leitrabani na Advocate General gi team danatana statutory body amadi government undertaking khudimak resolve tawpham thui miyam da wakhal tahandaba thawdo asi thoktana ba popular government leitabagi sapsaba florama sathanabagi dama MPCC gi legal team na governor da memorandum Paisinkhre president ru leidingai matam asida politicals alliance amagi thawin sin yaudana corruption leitaba lenga amagi mahauk minister na pina bo hona biu haina mahakna makhata na phungdokhi Amarom Union Home Minister gi yathang mayokta leba koki CSO sing action lobgi matam oire M Tombi Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala yauna Delhi da pangthokiba awang mathaki mifam la Union Home Minister Amit Shah na phungdokiba wafam sing adugi ona tainabada ITLF amadi kotu yauna koki gi CSO sing phungdokiba wafam sing adugi mayokti action lokhatpegi matam yaure haina Shiva Sena Manipur State President M Tombi na phungdokre wafam sing asi babu prada leba Shiva Sena gi office da pangthokiba pawmi sing unabagi thoram da phungdokibane hari Tentang nasum na miyam na thamjaram gi adu hausi ko inadi miyam paus matang sa lusinjarage masu makhatabana wa update miyam punang ngaminasi